Bismillahirrahmanirrahim. Parastina ziman ji gotinên bi zerar. Gelî Müslümanan û xweşkûbirayên hêja, ziman di bedena mirov da parçekî piçûk e, lê ni'metek mezin e ji bal Xuda ji bo me însanan. Lewra mirov bi saya ziman kaînatê sewq û îdare dike, çerxa wê digerêne. Bi saya ziman welat ava dibin û ji ber ziman xira jî dibin. Mirov bi saya zimanê xwe dibe cennetî û ji ber zimanê xwe dibe cehennemî. Bi kelîma şehadetê Müslüman dibe, gotina kufrê jî wî ji dîn derdixîne, neûzubillah. Îdî ji ber vî qasî ziman di jiyana mirov da gelek muhîm û girîng e. Gîbet û gotegotê ziman dike, îftîra û bêbextî ziman dike, derawan ziman dike, eyb û qusûrên kesan ziman belav dike, şahîdiya bi derawan ziman dike, dilê mirov ziman dişkîne, fesadî ziman dike, gotinên kufrê ziman dibêje. Neûzubillah. Ev aliyê xirabiyê ziman e, lê ziman şîret û nesîhetan jî dike. Ziman rastiyê dibêje, ziman dilê mirov xweş dike, ziman zikr û îbadetê Xuda dike, ziman kelamê Xuda Qur'ana pîroz dixwêne, ziman aştî û sulhê çêdike, ziman ilmê hîn dike. Binêrin Saedê Şîrazî Xuda jê razî be çi qas xweş tarîfa ziman kiriye dibêje. Ziman di devê mirov da çi wezîfe dibîne ey kesê aqilmend? Ziman kilîda deriyê xezînên xwediyê hunera ye. Dema deriyê xezîne girtî bê, kî dizane xwediyê wî hûn di hundir da cewher difiroşe yan morîkên kera. Yani heta ziman hereket neke û xeberdan jê çê nebe, kes bi başî û nebaşiyên wî bi zanîn û nezaniya wî nizane. Dema xeberdan jê çêbû, îdî mahiyeta wî tê zanîn. Ziman xwediyê xwe ezî jî dike û rezîl jî. Resulullah dibêje, bi rastî carna mirov gotinek got Xuda jê razî be dibêje û zêde qîmet jî nade wê gotinê. Lê Xuda li ba xwe bi saya wê gotinê ji wî ebdê xwe razî dibe, wî dike cennetê û qet heya wî jî jê tune ye. Carna jî mirov gotinek got Xuda jê nerazî ye dibêje û zêde qîmet jî nade wê. Lê Xuda li ba xwe ji ber wê gotinê li wî ebdê xwe tê xezebê û wî dike musteheqê cehennemê û qet heya wî jî jê tune ye. Îdî lazim e mirov zêde li zimanê xwe û gotinên xwe haydar be. Beriya gotin bêje baş bifikire. Saedî dibêje, gotinek ne baş alemek xira dike, dike wêrane û gotinek xweş jî roviyê mirî radike, dibe wekî şêrê jêhatî. Gelî xweş û birayên ezîz, Hezretê Resulullah dibêje, çi kesê bi zimanê xwe pir xeber bide, wê gotinên seqet û nelê jê peyda bibin. Kesê gotinên seqet û nelê jê peyda bibin, wê gunehên wî zêde bibin. Kesê gunehên wî zêde bibin, wê bibe layıqê cehennemê. Lewra dema ziman rast be, wê hemû parçên bedena mirov pêre rast bin. Dema ziman xwar be, wê hemû parçên bedena mirov jî pêre xwar bin. Îdî ji ber vê qasî kesê rihetiya xwe ya dunya û axiretê bive, bila li zimanê xwe xwedî be. Her gotin û xebera got bibihîze, heta rastiya wê tehqîq neke, heman li her derê nebêje û belav neke. Lewra Resulê Xuda dibêje, mirovê got çi gotinê bibihîze û hema belav bike, eger tu gunehên wî tu nebin jî, ev guneh jê re bes e got bibe musteheqê ezabê Xuda. Hem dibêje, çi kesê ji bo zimanê xwe û ji bo aletê ewretê xwe bibe kefîl got li wan xwedî be û bi wan heramiyan neke, ez ê jî ji bo cennetê jê re bibim kefîl. Hem dema mirov bixwaze gotinek bêje jî
بلا عول بفكري و هيجا بيجي داغو باشي جيغوتنا خو زرار نبيني و پوشمان نبي. لورا حديث دبيجي جخوا هي زماني مرو گو خودی خوا بسر سری تابیج جهنمی. خدا دبیجه ویل لکل همزة لمزة اوانی لپی کسان گوتا گوت دکن و دهنبر وان دجی بی اشارتین چاوان وان عیبدار دکن جهنم جوان ربی. یک شیرتین پیغمبر خدا ابجی دبیجه یک جنیشانین کمالا مسلمانی مروبا گو چتشتی جره نه لازم بی و علاقاوی پی بتون نبی بزمان خود تیکیلی وی تشتی نبی. لورا خدا بیجه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. براستي ومروف رجا قيامته جي چند پارچن بدن اخوا حساب بده گوه و زمان و دل. يعني چتشتی مروف بگهن چتشتی مروف بگهن خوا گوداری کربه چه گوتنا گو بزمان خوا گوت بی و چه فکر و قرارن گو دلی وی پیدا کربن خدا جوان حمویان جی بمروف را حساب دبینه. یلی خوشکو برای مسلمان خدا دسره مروف دا دو گه چه کرنا لی یک زمان خلق کریا. یعنی گوتیا معناوی هندک خبر بدا لی پر گهداری بکا. لورا خبردانا زیده و فضولی هر دم zarar جه چه دبی لی گهداری کرنا تشتان درس ده مروف. رسول خدا ده حدیث اک دیتر ده جی وها کرم دکی چه کسی بخدا و بروجا قیامت باور کربی دما بخوازي آخافتن بكي بلا گوتنين بفايدة بيجي يعني بلا سكوت بكي گوتنين تحلو زرار نبيجي هم دبيجي دما تو گوتنك خوش بيجي گو كسك جي فايدة ببيني يعني بي شاد و كيب خوش ببي او گوتن جبوت صدقيا. خدا پسني مسلمانين راست دده دبيجي والذين هم عن اللغو معرضون. سورة مؤمنون آيات اساسية. مسلمانين گوه رویا قیامت راحت و آسان بن یک وصف وان ابا زمان خواه جگوتنين فضولي و بيهوده و تحت دور دگرن. صحابي اسود كل اسرم دبيجي يا رسول الله لمن شيرت بكا رسول الله دبيجي لدست خواه خودي دركبا. ديست بيجي لمن شيرت بكا رسول الله دبيجي لزمان خواه خودي با. هوزانك عرب جبو گوتنين توش و گران گوش زمان پیدا دبن و کسین همبر خواه تیشین وها دبیجه برینین شور و تیران بدرمانان خوش و رحت دبن لی برینین زمان تجار ناین هب و رحت نابن. خدا مجي شر زمان ما محافظة بك آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.